miri, lombok kecil. Lomboknya. Porsine babe lur. Mantap lur. Wah. Mantap tenan lur. Dan cocok. Lur, ketemu mana karo babe karo Bu Lik ya. Iya. Hari ini Bu Lik arep masak lodah tewel. Udah tewel, Be? Atau gori lur. Tapi dicampuri balungan sapi nanti. Pokoknya ciri khasnya babe cabe wutuh lur, lombok wutuh. Sing banyak ya, Be? Sing banyak. Ayo iki babe arep ngupas gori tewel. Lanjut sih ya lur ya. Iya. Wuih. Lur, gorine mantep ta lur. Lor, saiki boleh arep motongi tewel atau nangka muda, Lur. Iya, boleh. Ini nanti dilodeh, dicampuri balungan sapi. Wih, mantep, Rek. Gini loh, Lor, lek motong besar-besar gini loh, Lor. Nah, gini aja motongnya. Oh, gitu, boleh. Terus nangka muda gini lek ngene sampean dimasak apa, Lor? Tak lanjut dulu ya, Lor. Saiki ngerebus tewelnya dulu. Iya, boleh. Dikasih garam. Oh, kasih garam juga. Biar gurih nanti. Oh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Iki bumbune, Lor. Bumbune lodeh ya. Enek bawang merah, bawang putih, miri, lombok kecil, lombok keriting lor. Wes ngene lor, ini nanti digoreng. Marek digoreng diulek. Oke, boleh ngulek men gak berat, digoreng dhisik lor. Boleh biasa ngono kuwi. Langsung tah tangane gak mampu. Sekarang tewelnya atau nangka mudanya dipenyet lur. Iya boleh. Nanti biar meresep bumbunya. Oh gitu. Gini. Allah pelan-pelan. Ya tadi buli itu anu lur, motongnya besar-besar lur. Oh tujuannya mau diginiin lur. Dipenyet gini. Bumbunya sekarang mau diulek lor, dikasih uyah. Ini lor, nggak terlalu banyak beli ya. Nah, kalau kurang ditambahi, jangan nih konongko. Dikasih kunir lor, warnanya biar cakep. Iya beli. Biar bagus, ada kuning kuningnya lor. Dikit aja beli ya. Oh, sedikit aja gini, nggak usah banyak banyak, terlalu kuning dah. Sekarang belumnya masuk dulu ya.
Kok airnya dikit ae, Bule? Airnya dikit ae, engko ditambah banyak. Bumbune, banyu bumbu. Ya, Bule. Sekarang direbus sebentar aja, ini sudah empuk lor, udah direbus balungnya. Ya. Udah dimasukin anune apa iki? Tewel. Tewele dilebokne lor. Ya, Bule. Ini enggak ditambahin air tuh, Bule? Ditambahin iki nanti masuk bumbu terus tambahi air. Oh, ini bumbunya juga sekalian? Yang sekarang. Oke, Bule. Nanti bumbu titik lor ben ambiar. Kayak air, Bule. Kayak air lah. Lali Bule jan gampang lali ram. Oh, wis cukup airnya. Jadi setengahnya gitu ya? Ini karo masuk tewel iki. Dan meresap dulu. Meresap dulu. Nanti ditinggal dulu baru santannya masuk gitu, Bule? Tinggal dulu. Biasa lur, senengane babe. Lomboknya. Ini sesuaikan aja, Lur. Kalau misalkan sampean seneng pedes ya dibanyakin, kalau enggak ya dikit ae. Enggak usah dikasih lombok utuh ya enggak apa-apa. Bebas pokoknya. Terus ki masuk anu lor, Apa, Bule? micin, gula merah dikit terus penyedap. Sekalian dimasukin gini. Iku pakai harus gula merah apa bisa pakai gula pasir, Bule? Merah bisa, putih bisa, suka-suka. Kalau nggak ada gula merah ya gula putih. Nggak ada gula putih ya gula merah. Nggak kasih gula ya nggak apa-apa kalau nggak seneng manis. Oh iya, Bule. Gula ya nggak begitu manis, cuma sedikit gulanya. Sekalian dikasih daun salam Dan salam. sama laos. Oke ya, Bule. Nah, wis wayah nyanten nih lor. Sekarang santan nih. Sekarang santannya melebu lor. Ya, Bule. Habis gini biar mendidih dulu. Nanti kalau sudah mendidih itu sudah mateng. Jadi tinggal dulu aja lor. Iya, Bule. Tunggu ben umuk. Ya. Wis umuk, wis mateng dintas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lur, le masak bukli, lodeh tewel campur belungan sapi, wis mateng lur. Iya, Ya. Be. Ya saiki saatnya madang lur. Ayo. Wis monggo lur. Babe karo Buli arep madang iki lur. Wis Buli tak Buli. Jadi kok nih Ya. besek ya lor ya. Ya. Kayak belungannya ora be. Ya iki belungan, lomboke aja lali Buli. Lomboke Buli. Beh, tewel iki mantep lur nek lomboke lur. Lho belungane lor. Wih. Lomboke utuh-utuh ya. Ya, wis. Kerupuk ya, Be, ya. Ya. Timun ya. Timun. Loro wis tak. Loro, kuwi nganune daging, kuwi kanune beli. Jeger. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, aman. Aman lur, aman lur. Delok, Be, paketane. Dulure. Iki lho porsine babe lur. Mantep lur. Ya mangan lor. Sing banyak, Bule. Iya, ben mundak gembel. Jare babe lek ngarani buli gembel. Wis monggo lur. Monggo. Babe arep beli madang ya lur ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lor, iki lor kok niki lor. Bismillahirrahmanirrahim. Buh. Mantep tenan lur. Jangan cocok. Pedesnya piye, Be? Wah, pedise top, mantep. Rasane los iki lur, pedise lur. Wih. Belungan lur, belungan.
Pas lur. Meresap ya, Be. Pas tenan lur. Monggo dulur. Dicoba. Nyayar lodeh kayak bulik gini lur ya. Iya. Dan mantep. Gak tambah, Bre. Aku tambah kuah. Ya, tambah. Untuk aku suka lek ngimbuhnya. Ngimbuhnya janganmu. Jadi enak cocok. Iki lur, belungane iki sik kandel daginge lur. Ora belungan resik kan lur ora. Be, enake piye? Beh tenan Bu Lik, enake gonggur. Alhamdulillah lur, le madang babe karo Bu Lik wis rampung. Gek yo top tenan rasane lur. Babe karo Bu Lik tetep ndongakne dulur-dulurku kabeh di mana saja berada ya lur. Ya tetep diparingi seger waras, sehat, panjang umur lur. Amin. Gangsar, lancar, berkah rezekine. Oke lur. Wassalam lur. Matur nuwun.